Itiya American kami katenggo yung BTC Brai prayer request ayase itiya American charta point prayer point do ina pathala guru de ase number 1 to American BTC kantagan vision takase upgrade guru MTH laga itu chorus kan teman sakule ni vision takase itu ni pratana de gat kuri divide bigina itu kuase number 1 to aru number 2 ki ase bole to faculty quarter kan imbe kan new construction to jai ase itu divide number 2 to pratana kuri divide kuase aru number 3 ki ase bole to students kan laga mess kitchen aru dining hall itu sob to itu major renovation jai ase itu divide pratana kuri divide kuase aru number 4 ki ase bole to BTC community, Baptist Theological College community kan dimiliki pratana dimiliki pase. Again ini abigan tahan introduction dari coalition students kan oleh itu 268 kekasih, aru faculty kan oleh itu 14 kekasih, aru staff kan oleh itu 6 kekasih, including 3 cooks itu kan nilai tahan iman kekasih. Itu dimiliki itu prayer point chart lagu guru divide bigina दूसरा prayer point ni bisi tak guru boleh lagi ada boleh biar kami tak achi morning ni deh charta point tu ina pratana guru divide mana se 그래서 그 처음에 시스템을 다른 영국에서 가서 for them more anniversary requests to you all dear church members to continue to pray for my theological journey even in your personal prayers. I want to end my testimony with a Bible verse. Deuteronomy chapter 1 verse 6 it says, "Do not fear the road ahead, for God walks with you. His hand will guide you, and His grace will sustain you through every trial." Amen. Praise the Lord. Song is called Our Father. We are the children, we gather here today. We gather here to pray. Hear our cry, oh, bring me your mercy and bring me your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Hear our song. Its rises to heaven, may glory fill the air. As waters cover the sea, hear our hearts, and remove anything that is standing in the way of coming to you today. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. And though we are poor, we surrounded by them, we have crossed and died before. This is the song we're singing forever. Holy is the Lord. Holy is the Lord.
Soke things. Yes, dunia ni soke ishe. Kalau disuruh nak ke santi, jangan di kena. Aji dia ada kita kita. Kalau church ni, aji kita kita ada mau milih kena. Soke sebaik dulu, soke rata dulu. Kalau disuruh laga asis kau kita kata kita. Iswasi iman church kita lagi ishe. Soke, on behalf of the BTC particular group here, on behalf of the principal, the faculty, and the whole community of BTC, Isulah Namra, Soke, Isulah Muram, Isulah Salam, Jomelas. Kami kan program mana ini? Akhir kena ikut ada BTC student kan dapat hari kena ikut ada fellowship lagi pun, na proposal church leaders kan tu siapa kan program ini na accept beri na aji yang kita prime minister, minister, opit minister itu kan church ini isi paisa things junai biasa things asal guna berada. Mereka so isi waktu cuma mereka nak kata tu itu tak juga suruh isi. Itu suruh hati itu saya pada suruh isi, ada establish isi, sampai ada suruh benar. Oleh kita begina plan program apa isi, kalau between global sampai isi, kita begina dark part of the history we come across, we have gone through. Now ini tu Facebook tu jadi take care dia. Suatu pasal kita orang suruh isi lebih take care dia jadi. Tadi ada establish program tu lagi isi, itu kita baik lah. Tadi kami dulu nak para isi, itu kita dengan kita present location, itu sudah jadi na. Cakap harus untuk jalan ini. Kami kan leaders, earlier leaders takkanlah vision, takkan program tadi kena itu suruh beri isya, itu takkanlah inisiatif grow beri kena, develop beri kena, isu lah program itu jaya tadi isya. Itu bicara takkanlah vision di expand beri isya. Tapi kan particular day ni, cakap sampai sini kena jalan takkan. Itu adalah berapa we need to expand our vision, we need to expand our ministry. Itu kerana itu belum bicara itu cakap sampai school itu cakap sampai institute kena upgrade polisi. Itu cakap sampai institute upgrade berada dari English Medium itu sendiri. Nah, alat track kami, alat anak kami, isulah kota segi boleh training boleh, isulah ministry experience training boleh, isulah ministry boleh. Cakap sampai institute bagaimana tulai lagi na English Medium lagi na isya itu tulai lagi na hina orang dengan Baptist Theological College itu college yang juga upgrade di sini. Orang nama itu Baptist Theological College na lagi di sini.
Judges chapter 16 verses 27 to 30 ini law soleh. Aro yan away tayo today God's strength made perfect in weakness. God's strength made perfect in weakness. Aro ten kim le ne mapuwe kipu fe aro lo mutuwe ni when title law assume anywhere sharing dunia. I think the two Bible reader for clearly reading all the Bible passage. Then assume share our sharing there our social knowledge there our social ministry tentang ministro puro shares them. Our ini actually our puro ini Judges puro ini verse our chapter ini law. So puro soleh. Our ini Judges chapter 13 till 16. Judges chapter 13 till 16. Ini 3 chapters ini soleh. Our Samson story ini se aroma. Samson pun dia se mundur lah. Pun dia se suruh ciala ini Samson we story detail ini chapter itu loh. Our Bible our kirimwa. Our mimado ko pero our mimado we Samson we story chia like our for song our judge Samson our like one Bible law strongest man Shiro Chia. Our for song we know him like as a strong man gets no participate or participate law power Shiro ini power boy kira dia gets no Chia. Our mother we Samson the story dia law cina our we Chia. Our actually ini time loro our puro ini Samson the story se our puro remeditate through our ini Samson the story law our dia matanya la our Samson the story our dia lesson our matala ini our puro kian cina soleh.